برای منهاجی بچین ترکیه بینر هجار لپارلمان ترکیه ده درنگی شوه پیشنویز قانون چارچوبایی به اریکرنا 467 دنگان لبرانبر 87 دنگان هات پجراندن آرمانجا قانونی او به چکرنا پارتیا کارکرین کردستان پککی پشتی و اریکرنه پارلمان ترکیه دست به پشویه که کرد جبو زانیارین بهتر نها پیامنر ایوب دمیر جستانبول تبلیغ مدبه دم باش ایوب پشتی و پجراندنه پروسه که چاوا دست پیدا کرد لترکیه. صالح انا راستی کارم بیشم کو سازین دولت دست به پروسه کرد سبه جوینکا گرینگ هیا یعنی لانکاره چیویا وزارت نافخایی 81 محافظین کل باجارانه کل انکاره کم دبن لسر مجارا yani ve kanuna çerçeveye dağılıyedin da cidisa saziyen devleti jibo be çekirna PKK u çekterdan u peskirna PKK havadanak dan desteklerin tiştiku bana rapor tefa amaday bakın ve peşkeşi lejna evlekariya milli bakın ve lejna evlekariya milli ji heke ve varida raporte erebike ve de rojnama resmi da vere veşandın o pişti viji dest bi vegerê bêkirin yani ji bo vegerê jî ji xwe şeşme wê diyar bikin hekeyî ku şeşme hada hatin wê nav vê qanûn de da bikaribin feyda vê qanûnan jî naverika vê qanûn de da çi heye wê bigirin di aliyê din da jî rastî eva efûnînê eva wek ewekê ye talokirina cezayê ye ji bo 3 sala jî ew dikin dibêjin ku hekiye 3 sala da karek ewek müşkilek çê nebin ew dikarin wek ewekê azad bibin. ئەیوب دەنگ با بڵێن ئەو دەنگدانەی پەرلەمانی تورکیا بۆ ئەم یاسای چوارچێوەیە کاردانەوەی چی بووە لەلایەنە کوردیەکانەوە؟ Arastî divê derê de dikarim bêjim ku yekdengiyek di nav Kurdan da li ser vê qanûnê nîne yani Dem Partî herçiqas erê bike cî di nav Dem Partiyê da gelek kesan jî qise kir ew dibêjin ku ev qanûn tevahî yani bi tevahî em nikarin bipêjîrin vê bawayekî resmî me pêciran kêmasiyên vê qanûnê hene ji bo wî jî lazim e ev kêmasiyanê were çareserkirin qada çi daye qada pirsgirêka Kurd heye hêla din da jî dîsa em bêjin kesên ku di nav partiya desthilat AKP'yê dane Kurdin ew jî dibêjin ku ev qanûn ji bo yani pirsgirêka Kurd an ji bo ew jî wê be çareserî lê rastî nava gel yani vê derê da gelê Kurd girînge di vê derê da dikarim bêjim ku ev qanûn tu kes yani gelek kes ya zêdetir hiç memnûn nekiriye yani ev qanûn ji bo mesela Kurd an jî çareseriya wî tu tiştekê navxeda nahwîne yani dikarim bêjim nav gel da wek şikandineka hêviyê jî derkeve pêş. بله پیامنر ما ایوب دمیر تش سمبول مرابوی سپاس بو وان زانیارینته